Хевеле жандалықтыны нумай әже бұрнышлама май барад. Вунжиджи районды хужалық сенже херзех кергезем акма шәр қадырлеші. Халлеге ку әже шеремулды бенетла гектар жинче бұрнышланы. Шербю Пырачкав, Мургаш, Канаш районесенже қадырлене шәр 5.000 гектардан да ердет. Ша вғытрах Куславказем, Кажалзем, Сендерворизем, Вармарзем, шак әже пұжынманға. Паян тада хужалық сенже херзех вылық вали абат қадырлеші. Кунберге малалла. Чуваш енри ял хужалық министерственчен пілдернедіріх Паянпур районда да нумай жылузеген курыга перхучен шулмадухна. Утмулды бенетла гектара парындарнада. Шагы палыртнын шитмілжечі процентче. Шымыршы тада шымырле районезенче куеше вишлене. Канаш, Сендервари, Шубашкар, Елчик районезенче першул юзеген курыга пиндеви шырытла гектар жинче шулны. Мыйрагаллы шулдравы хвали удуда гадырлеші. Халихе отмолдвады 1000 тонна хадерде. Варнарзем куенбе пужарулырах. Шичи 1000 тонна весен тюби. Сенаша республики беш шергерытығыр 1000 тонна яндылана. Шагы керлен шури жеш. Ежели абат хадырлесы пельдерхи кадардуран юл забырать. Елчик тада Шубашкар районе зем техимле абаттава себе лайық ишлеші. Шеремеги бенетла тонна пурда. Шавығытақ шымырле, Пырачкав, Уладыр районе зенче хадырлене сенаш пилік шертонны да жүк. Шичи районда сил оставашы. Ына пельдерхи шак вғытри кадардуран 5000 тонна ытлара хадырлене. Республика Гларамвали Иван Иванов, Алина Сусметова.